Ndeto cia thaa ici ni kuhusu Wamucii wa Kinyari na muthuri wake aria ni mamukira kana ga Kahii. Wamucii wa Kinyari hamwe na muthuri wake ni matanahirwo na kana ga keri ni kana ga Kahii. Ririkana Wamucii wa Kinyari hamwe na muthuri wake ni mari kana kangi ka mbere karia ni kana ga Kahii, na Wamucii wa Kinyari amenyithia arumiriri ake kana fans ake ndeto icio kuhitukira a social media post haria a post Biashara ino na ikira caption ya Andrew Kinyari William, na through her caption auga, "Welcome to the world baby Andrew Kinyari William, a follower of God you will be because God has helped us. Ngai ni mwega." Uyu ni mwana wa keri wa Kahii wa Kinyari guku kwa Gikuyu Community News. Twathi na mbere kumwendithiria ureri mwega, na Anwa Lawrence ni atumira Facebook ni atumira comment hau hari Biashara akimwendera ureri mwega na amwira tu congratulations, amwira wow, your seed shall crush the serpent in the name of Jesus Christ, amen. Mafans ni mamukira ndeto icio na gikeno kinene na ni mathie na mbere na kumwendera maundu mega riri aramukira kana gake ga keri, na Wamucii wa Kinyari akoretwo agishare na ma followers make journey ya motherhood, and she's a very positive mom about motherhood and a very proud mom. Na guku kwa Gikuyu Community News turathi na mbere kumwendithiria wa Kinyari hamwe na muthuri wake ureri mwega na kana gakure gakiendagwo ni Ngai na andu. Ndukariganirwo ni gusubscribe na kuhit button iyo ya gakengere niguo hindi ciothe twekira post ugakorwo uri wa mbere na kumenya niki twekira. Ndakwirire hindi ciothe tuli kumenyithagia iria iratugagura gwatinda atia miaraho na gwatuka atia, niguo tugituka na tukiamukira muthenya ungi tugakorwo tuwiturajia muthenya atia na muthenya watuka atia.